Bok, sa mnom je Pero iz restorana Kod Pere na Šalati. Restoran ima jako bogatu povijest zapravo već, pa evo kako je sve krenulo. Pa, restoran su osnovali 1967. moj dida i njegov brat. Dida je bio školovani ugostitelj. On je iz Konavala poreklom, oba dvojica. Logično. Završio je višu ugostiteljsku u Sarajevu i nakon toga je radio kao konobar i u Sarajevu tokom rata, u Dubrovniku i kasnije se prebacio u Zagreb gdje je nastavio svoj život. A brat Niko je otišao dosta rano u Njemačku radit kao gastarbajter i onda se u jednom trenutku vratio i radio u tvornici kotlova u Zagrebu. I onda su skupa u jednom trenutku odlučili kupiti ovdje kuću sa svojim ženama i pokrenuti restoran, kako je dida znao dosta o tome. U početku je kuharica bila samo moja baka. Nikova žena, pokojna teta Barica, je pomagala na drugi načine, a dida Pero i Dundon Niko pokojni su vodili restoran. Već to je generacijama se prenosi da se kod Pere dobro jede i bilo čak i studenti su tu znali dolaziti na dobru hranu za nevelike novce. Dida je imao jako slabo srce za studente i znao je da im treba pomoć u tom datnom trenutku jer dolaze u Zagreb iz raznih krajeva Hrvatske i Jugoslavije na faksi, da nemaju baš puno novaca za počastiti se, za pojest nešto tako. I onda bi on njima, kad bi on došli ovdje pojest, poslati ispit koji su položili, tako nešto, osobito s medicine, pošto nam je najbliže, bi im on ili dao hranu za neku smiješnu novce ili bi ih počastio, ili ako je bila malo gužva bi rekao pojedite koliko hoćete, ali onda morate oprati tanjure za nama ili pomoć počistiti ili tako nešto napraviti, da se taj račun ili riješi, ali cilj je bio njegov naravno da studentima olakša taj život u Zagrebu i da što lakše završi faks i da im bude što ugodnije ovdje. Vjerojatno ih je onda i naučio jest po restoranima, tu neku restoransku kulturu putem. Pa sad, ja ne znam da li se nadam da je ili nije, ali znam da puno gostiju dan danas dolazi koje je dida tako častio i sa srećom dolaze ovdje i voli se prisjetiti tih trenutaka kad ih je dida pogurao i meni je jako drago vidjeti te ljude opet, osobito zato kad mi kažu te sve priče i onda imam osjećaj kao da je neka lijepa zaokružena priča, kao da ljudi pamte takve stvari. Tu su i specijaliteti, ajmo reći, dalmatinski, više na tu i pašticada i teletina, tu više jede u Dalmaciji, ajmo tako reći. Pa i nije, mislim, teletina, ajmo reći, univerzalno kroz cijelu Hrvatsku, imamo i patku s mlincima i pašticadu, ali to je zapravo odraz jednog cijelog didinog životnog puta koji je, kažem, išao preko Dubrovnika, Sarajeva, pa opet u Dubrovnik i onda u Zagreb, a baka je bila Zagorka. I onda je takav im meni. Zagorsko-dalmatinski. Zagorsko-dalmatinski kuhali su u početku ono što znaju kuhat. Kako su naravno dodatni kuhari i kuharice dolazili, onda se to sve širilo, radilo su se bolje recepture i samim time smo slagali takav meni kakav je danas. I danas ti isto nastavljaš tu tradiciju, zapravo inzistiraš na tom nekom domaćem. Pa da, mislim, tata i ja vodimo skupa i cilj nam je uvijek tražiti način na koji budemo bolji, ali nam je uvijek glavna zadaća naravno ne ugroziti tu neku tradiciju i nastaviti na načine na koje je dida vodio. Ali naravno uvijek gledamo i načine kako bi se unaprijedili. Sve ovisi, to je baš jedan balans koji cijelo vrijeme trebaš držati u glavi, da se neke stvari ne smiju mijenjati, neke stvari se mogu poboljšati, neke stvari se ne mogu poboljšati i to je cijelo vrijeme, ajmo reći, nekakva držanje balansa, nemam bolje riječi od toga. Znam da se ponavljam sada, ali to je to.